Difu Medical College along Warring Hoy Puthak Kaching YG upon Hampao Songja Pomar upon Assam Sarkar Pen Kepha. Assistant Director of Sericulture at Tumpen Teacher Marong Sericulture Farm along Samilang Su Sericulture Farm along Kahumrida. Langroy, Langalong, Towar, Hithi along Aketera Hormo Ward Hablong Lilo Pudifu Municipal Board Pen Aron Kibi, Aron Arcano te Adaisika Surisi Laben Akiong Tangka Pinangji. Kardom Karbi Primetime Thanbang Nili Sami Monica Milikpi Nombirtang Tonpen Arjoitha. Difu Medical College along Inglong Akhe upon Warring Hoy Pan Paroisi Panong Nang Jilapen Kitom Lapen Pli, a Warring Hoy Lang to Paminang Jipu Sorkar upon Mantijong Hinier Nipen, Arpong Turlok Kehang Hampa Songja to Mapan, Assam Sorkar Pen Kephabirta Nilitumalong Nampale. Difu Medical College along Kitom Lapen Pli, a Warring Hoy Inglong Akhe upon Pan Paroisi, Raikom Nang Ji. Get home laben plia boring ang hot putot lang tu paminang ji. Hampa song atum la so ke mang pendifurong supiru semson sing ki chikimo mir birialo matijong hiniar ni pen ardi hot hepin ka chesong padosi sarkar aphan arpong tulok ke hang padolo. Hampa song atum hithi rui ka chesong padosi asam sarkar atum hampa song pen kaching ki ji aphan chophalo. Sarkar pen kaching ki ka chethan jelam ke doajok matijong ner ke barni ke ka chesong mo dengde lopusi birta ke apato aphan hampa song ja atum than pachini. Top solusi itu satisfied lo burunde itu malah langsung sin demonstration bangke daxing ton ko jong sin itu discussion banyak sih talks banyak sih itu dissatisfied burunde itu langsung indefinite sin demonstration bangke thought pen update pen bangke continuation do tuh lapangke pen up bangke itu status quo ke maintain board itu makanya semua tuh ban itu government tuh bang itu isi respect seroi hala bangso aman kiti pia jadi pena barni bangga nilito bangga laso suspension bang biko man lang galalo nilito andelo nales nilito man isi written documents na bikiti bangga nilito laso akade song bangke in bonte pulo lasi nilito laso kemati pensi adak kado stakeholder organization tum president secretary an bangga pena bangga dun labi asi la bangso nilito makade song aso kemangateng rat akemangateng bensi nilitum bangke unan kita job dun nipon nilitum bangke la bangke tutu tipo Kaching ba mojong si klang kli puro te puthon chesong thuji buda songja tu birta ke abang phuang nu pacheta Assistant Director of Sericulture Difu Mohan Chandra Burman, Inspector of Sericulture Difu Longkitimung, Lapeng Extension Officer Jagad Rabha, Atumatijong ni Patroxier Niti Chomarong Sericulture Farm Lapen Semilangso Sericulture Farm along Humri Dampen Mugang ki Kapangreng Koan si Kelongma, Apai Ken Damabirta Perangki Stephen Teron Pen Birtang Pali. Asam Angkangang Bongpen Muga Iri Mulberry Lapen Tasareng ki Kelong Peradim Karbi Long District along Henlo, Akaprega District along ke Longpet Pe. Inki Kapangreng pen Karbi ang long arlo ke do penangan na wareng awarsay kilong liari suwe jang atun pen kachapangreng una jakong do lapen mugang ki Kapangreng pen akaprek ang ki Kapangreng sita systematic pen pangreng lote hem tunisi kachapangreng una warsay do pusi sericulture sai kamasay phuatum pen pachini Karbi ang long arlo along phokebra hini sericulture farm ang bong pen ti chomarong sericulture farm along pen John Suri hinira Paroi sira troxy kaban mugang ki longbom Lapen Samilang so Sericulture Farm along tap haruket homanan ki long bom lapen lapalong niya dima long pen lak hinianan ki long jiputa pachini 52 numbers farm আছে out of 52 number farms er ভিতৰত 22 খন ECC আছে আৰু CMG আছে বাকি আমি মুগা ফার্ম আছে আমাৰ প্ৰায় 10 খন আছে বাগৰি মানে বকাচান সাব ডিভিজনৰ আমি 6 খন আছে हम डिफु सब डिविजन যদিও আমাৰ মুগা ফার্ম নাই তথাপিতো আমি মুগালৈকে কনভার্ট কৰিছো যে ট্ৰেডিশনাল যিখিনি আমাৰ মানুহ আছে ইয়াৰে কাৰ্বি লোকেল পিপল আছে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰাৰ কাৰণে আমি দুখন ফার্ম টিশনগাঁও আৰু এই সামেলাংচু ফার্মখন আমি মালবেৰীৰ পৰা মুগালৈকে কনভার্ট কৰিছো আৰু মানুহখিনি যাতে ইয়াৰ পৰা লাভৱান হয় আৰু উৎসাহিত হয় আৰু ফার্স্ট টাইম বুলি ক'লে ভুল হ'ব আসলতে যোৱা বছৰৰ পৰা আমি দুবাৰ কৰি ৰিয়াৰিংটো কৰিলোঁ যোৱা বছৰ আমি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কাৰণে সাকসেসফুল হ'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি কমাৰ্চিয়েলি টিশমগাঁও ফাৰ্ম আৰু ইয়াতে আমি প্ৰায় 2 কেজি নহয় প্ৰায় 2 কেজি আমি ৰিয়াৰিং কৰিছোঁ আৰু আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ এই 2 কেজিৰ পৰা আমি প্ৰায় 2 লাখ কোকুন
প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰিম আৰু আমি যদি 2 লাখ কোকুন প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আশা কৰিম ইয়াৰ যিখিনি ছাৰাউণ্ডিং এৰিয়াৰ আছে বা গাঁৱৰ মানুহবিলাক আছে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব আৰু এইখিনি কৰাৰ কাৰণে উৎসাহিত হ'ব Anparta inki kapangre ingjia ningke hangatum sai hemalok apor pen humridam lote inkia chili longji puta pherangkia tumang no than pachini don Difu Municipal Board kapar long kang matijong player ni pen badu amunita langroy langalong towar hitikula long ketera hormu warthawar prulong lelo pusi board chairman pen aron bipon aron arkan lote adai sika suri si lapena ke onga tangka tunang jiputa aron alo along ke jong padu Difu Municipal Board pen matijong player ni pen Difu Municipal Board kapar loangkang langroy langalong towar lapen hitikula thai huyadim akitera hormu warthawar prulong lelo pusi chairman pen aron bidam Aron arkanlo te adai sika suri isi lapena ke onga tangka tunang jiputa aron along ke jongpado halapu rong supiang kang hema thengno towara along ke Georgia phanpura sangti harlong ingchin rod ita check phelang hiring jintak haihui pang somlong lelo lapen jorta long lelo harlong chip sangti haihui ke jorbang phubang phia to phan Difu Municipal Board pen kipi alam toimate NOC ta matijong player ni pen pawedet lo puta Difu Municipal Board ake hoi pen kapaklang alo along ke jongpado Bible John angdeng pinerkep angdeng sukrihini Pirthei kathang po thepi en ponsi wo phong terang arong arara tum chapati pi ponsi domination chipu pe pin pen mati jong ni phai trok siar ni ada por phai creasia por pen sukhanjan wo phong terang arong along second pre Christmas katalon birta bogajan rong supi pherang ke pen birtang pali OMT matum pen kirokar choa saipang cheng ponsi pastor asok subba pen mai ka chapayam phu ponalong tirika mamai phu anan terang pen chophaluia to aphan kapachinia por enlo alhi sarpo man pen HBI principal Reverend James Rongpi NKBA chetongdul pastor Manoj Rana pastor Asongkom pherangki Bisnu Lekthe lapen penang ki thekidinga tum chetongdul pre Christmas mate maya thepi alam anan terang pen ke than pon ki Christmas ahut ke methanga hem lapen church hem along si chetong reptiti lasi la so prang kaprek kaprek domination lapena nim kaprek kirima tum pen pen chingrum si arnamalam kachethan pen ning kacheparong ponjia phan pusi klardak pen than pirthelun nang polun pen maikang polun lun pen si mai cheng ponlo pastor asuk subba pen arnamar dom pen abhi prek jaga luna porhut OM team lapen kaprek kaprek tum pen jumesen alun parjupon La Sophie Hirojit Maite lapen admining tiatum Bible pur hiponsi chophai speaker HBI principal Reverend James Rongpi NKBA pen arnamala mati pre Christmas alam than si Mikey Jud Alunjer pen OM team pen Bimo Kro pen ka chetong dun atuma phan ka choro pajir ponlo lapen chetong dun atuman pen chorane san chorapsar si mesen pen pachon pon Kangthilang so eco picnic spot mahang ke thaigar ni katalon along alhisar po man pen embarim asok teron chetong don lapan lang likedam tang surini rakre plianing kan matijong ni phaitrok siar ni kangthilang so picnic spot along is somsi kedam tang surini rakre phoaning kan pen office arona teng kangthilang so picnic spot ingpu ponsi pining surini rakre sir ke baning kan matijong ni phaitrok siar ni kangthilang so eco picnic spot amahang ke thaigar ni katalon Kangthilang so eco picnic spot ka pamanje phan sai ke claim chenga bang phumate barim asok teron phan karchoa sai kedeng karchoa mai long Karbi lamar jana long kachaparjan dun bang phubang phietum Kangthilang so arong ro basar lapen sarkari rong asar tum ta chetong dun barim teron pen kaning je pon ke Kangthilang so eco picnic spot laki ke dam tang surini rakre planning kan mati jong ni phai trok siar ni si mahang patheklo non ke Kangthilang so ara to pharman lo Kangthilang so ara tum angtan pen kewang to phan mesen pen chingki than non lapen mesen pen towar mokha than pachini dun non losono te akhelo pen kewang atum dopo anparta da Kangthilang so eco picnic spot along free plastic zone selam nangji lan lo te keter care avelo pusi barim asok teron pen ningje Kangthilang so arna pen Kangthilang so ara phan jeda Kangthilang so bunai long lok ke arnam do Kangthilang so arnam do adan heko la so bunai long pot dak arna phan apha choro lo adan la so phi bangke Kangthilang so arat matela Kangthilang so ri arat tum ni choro par lo je la so ke bunai la tum rat tu nang chudun rat ni phanang che radun rat tu nang ting hon no bang dak amethang adim amethang kam matasi la bang so Kangthilang so kini ara mangke kirse dang thang chublo sila bangke isia ahir dunia lo baki mero kasi bilhin pe mangke Kangthilang so ko bangke ahap per bangke ha hakko pe nadok
sabi ladak maduta so kang silang so di hala so din ben atok pen public thing no gowan jadi ko maduta claim bang awajar lo bon kasi dili kui bang la pelo anna pan heldu pelo de mili fan la baso na pa claim lom padili churo par lo kasi kang silang so bang hok per bang ke 2014 nen kang si cheng cheng lo 7 December hala sunti foundation le pang cheng tampa ke cheng ne lo sowar ta we aja ta we ladak ke bang ita cheng ho bang ole kostupik langroi silang ton si bang nang kasi pili kang silang so anu tin kasi pili spot ke man lo bang kala ke hok per bang ke ladak rat to ke tu kadu cepat tu ke kang silang so tin man lo kasi 7 December le bang ke just foundation ko cheng ne lo open 1st January of 15 na bang ke inauguration kuri lo officially kan kasi pili la so kang silang so bang pili nang man lo non molom so por phan bir tamoy tapai sna start here right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Difu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591, or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1-year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563282 or 8638198316. Cedar Electronics Shop located at Bokulia, Difu Road, 782482, Karbi, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Claret Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lason Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuendunikha. Warsai Kimi, Lucky Chiklu John Trokopan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen, Claret Unisex Beauty Parlor along Patibok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Lasi Lance Sekachini Lethoji Aphan, Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
wang iktha electronic a hormonang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake Frisha long abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV long abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tutulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum nahumri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Apulat Bukulia Main Market Karbi Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Karbi Road, Difu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID, and caste certificate. Dihinamo Ophiputot Birta along Wang Twiglo. Serdhun English High School along Matijong ni Phai Trogarni Dilaila Pen Hidipia Hawarang Kangkido High School tin along Kebang Denga Charlie Ariso Jangatum HSLC Sadla Katebok Hedato upon farewell Jamek Kapadopon. Serdhun English High School Pen Dilai High Secondary School along farewell program Mesen Pen Kapaman Pon along Luhiaman Pen Worker Marak Lapen Elvin Teronatum Chetongdun Lapen Kengkam Kimia Kang Tuyang Deng Kilidun Bom Jep Hanta Hirjume Pidun Renti. Karbi Anglong Youth Organization asong atumpen Matijong ni Phai Trogarni ada porpai kepa porpen siloni langsukang tu kijui kelang adim along amhang ke thegarni katalon. Karbi Anglong Youth Organization amhang ke thegarni katalon ajamek Karbi Anglong Youth Organization amai phu Edward ing hilapen kongchun bang ken sing rong ha tumpen patir piponsi katalon asayang deng mesen ing samjin pen kapachun pona birta ribdon long. Ning ciparong sama ciparong sedelo laso ke baputha ka joni laso itu mononti bake bangi lang ni sama itu la ke baputha ka bangke itu jakong dutik video tik pen itu songji la pen la bangke itu han na ni tu mai hin pen la ke amke itu konveni la pen non jong itu kasi songbom la Karbi Anglong along medical class la putha jokama putha itu target and forget putha itu munan khamke lo na pen itu 100% naing tu sin itu dak hang lo batai memorandum pilo Himanto Bisum Sharma kebang hutame batai itu tuning di lo KSF pen chenglok kapra organization tame office tame la hai alam ni tu phana panung kuk pen dak nang bear trip pen nang lang plot pen alang li batai ni tu phana chong thui lo dak Karbi Anglong ara da phan na so puthang ni tu ning duk pick an lo nasi laso puthak tame itu kirang hilang ni tame laso ni tu makemang ba KSF pencenglok assistant organization laso puthak akemang itu titik itu cesong bom itu sih angke bot anniversary bot pisita ni tum ning hon duk pen setame ni tum ga army ke hot sin ni tum mangke pinu asabe setame talon lo la penke ni tum afan 80% kali ni to mangke 99% ni tum dak Karbi Anglong lo medical long setame service long nang po la penke kaprek department along setame ni tum 99% asa kori ki long dia phan ni to phan bolenga bar sai nang pi dia phan si ni hin penta ni ge dak organization long chedon Karbi Prime Time Bangke la pon si kang ton point glo dumi thak me kurang thu.